Село Уркуста, ныне передовое, некогда считалось одним из самых крупных в Крыму. Это живописное место в Байдарской долине под Ахяром было домом для нескольких тысяч крымских татар. Но от тех времен остались лишь несколько ветхих крымско-татарских домиков и воспоминания уроженцев. Некоторые из этих воспоминаний собрала Шемси Люманова в своей книге «Селям алейкум Уркуста», недавно увидевшей свет. Анам бабам doğma Kırım'dan Urkustalı. Men özüm aslında 52. senesi, 1952 senesi Mariski'de doğuldum. Lakin özümü ular gibi Urkustalı dep hesaplayayım. O Urkusta hakkında men başta bir şey bilmiyordum Özbekistan'da yaşaganda. Lakin evimizge adamlar kelgende, anam kim bular dep soraganda aytaydı. Bular balam Urkustalı. Men diyedim, ne ular öyle çoklar? Ular kelgen son yatıp kalalar, oturalar, kiteler, öyle pek yakın soy sop gibi. 95. senesi biz mında koçup geldik. Mında koçup gelgen son bu anne başlandı. Herkes koylarga katnay. Bizler de diğer insanlar gibi öz koyumuzga barıp başladık. Bir kere babamdan vardık. Babamdan varganım hakkında hikaye yazdım. Selam aleyküm Urkusta dep. Onun için kitabımda öyle adlandırdım. Bu görüşüden son her yıl hareket ettim. Urkustaga varmaga. Her sefer varganda türlü insanlardan tanıştım. Bir kere görgenlerimni endi ikinci kere görmeyedim. Çünkü o insanlar kartaya öyle birden kelip olamay. Son men düşüncege daldım diyeyim. Bu insanlardan malumat almasam bu Urkusta hakkında bir şey bilmeyeceğimiz. После каждой встречи односельчан Шемсия Ханум писала очерки о жителях Уркусты и встречалась со старожилами, чтобы записать их истории. Многие из этих материалов публиковались в газете «Янга Дюнья». Со временем их стало так много, что появилась идея собрать их в книгу. Bu malumatlarını men toplamak için evde oturup toplamadım. Uların soylarını kıdırdım, evlerine vardım, yazıp aldım. Son resimlerini çıkardım. Шемсия Ханум надеется продолжить свою работу. Endi kitap hazır olgan son, dan insanlar yaza, diler, mına dan var Urkustalı. Ular da mümkün toplamaka, eğer de niyetim olsa, onu kenede kеңişletip çıkarmaga, bekim kısmet olur, и çıkararıq. Выпуск книг о родных селах – это уже современная крымско-татарская традиция. Селу Уркуста здесь повезло. «Селям алейкум Уркуста» – это уже вторая книга о селе. В 2010 году вышла книга Зеры Бекировой и Юсуфа Джамалядинова «Дохдынгас Гузель Уркустада». Но каждая сохраненная крупица воспоминаний тех, кто видел село до депортации, становится ценнее с каждым днем. Bu kitap çoxsu yaşlar üçün. Birinciden, sağ kalganlar, Urkustalılar az, ular üçün de, uların balaları üçün ve gelecek nesilge